دی بردوام بکن میوانه کی میدن هیا درباره همان بابته ده لفی جاری امی عالیه کیدن یه مثلا پرورده کرن و فیر کرن زاروکان گوتو بیش بکن لگل وی میوانه من بخوا جواکناسه برئیس عدنان بایار نهاج آمده لگل من ادم باش برئیس اف روجا سیمینه بله دم باش اف روجا سیمینه ام لسر همان بابت گوتو بیجه دکن جبر کوبراستی گلکی گرینگه هم بگشتیش بوی باکوره کردستانه جبر کش بوی باکوره کردستانه گرینگه جبو مجی وکر روداو گرینگه ما خواستم گرینگیه که تایبت بدنه ده گلک آلیین وی ما گوتو بیش کرن است خوازم وی جاری ام لسر ماتریالان لسر کلوپلین لبردست جبوی پرورده کرن زاروکان ین بکردی زیدت راوستن مثلا دو بش هنه بشکی زاروکان هنه مالباتین وان هول ددن وان بزمان کردی مزن بکن بشکی دن جی هنه تو هولک وای بوی آواهی نینه ند بالاواده اوید خوازن بکردی مزن ببن زاروکین خو مزن بکن دالیه کلوپلان ده چه جوان کیمه چه دالیه ادبیات زاروکان دبه چه دالیه لیستکین زاروکان ین دیجیتال دبن چه کیمش بویوان مالباتان بله وگه اگر کم توی دستوری بدی از خوازم پرسپکتیفه که هنه که برفره از المسئله بنیرم پاشی از وارم سر پرساتجی وگه جبو هین کرنا زمان خواه جبو هین کرنا کردی جبو زاروکین کردان یعنی به هری گشتی دو قادان ده لسر دو قادان امدکارن تف بگرن قاده اول قاده فرمی قاده وکی سازمانی کو یعنی دولت بخوا بکار به او بکه یعنی دولت بخوا به دست دولت د قاده دولت ده ام بیشن بله ام تف بگرن و قاده دو یعنی مال خود د ناو مال خود با وک تایبت کامه چا بکار بن کو زمان هنی زاروکین خو بکن لی بریا و از خوازم ویا ببیر بینم جبر کو اف خالق گرینگ براستی ناوان همینی قاشان ده خالج بو من هری گرینگ اف کو وگا زمان گاو کو وکی حوجداریک بکوه پیشیامه او زمان دجی و پاشی دیگه هجا زاروکان و هر دچه یعنی اگر کو حوجداری حوجهی مروان بوی زمانی پیک نوه یعنی زمان حوجهی گرانگر سرخواه او زمان د سردما مدرن ده د سردما نوجن ده مخابن نکاره بجی اگر کو بجی تگل قرص و لواز بجبر و دو زمان کردی به زمان فرمی یعنی به زمان پروردهیه نکو هین کرنا کردی تدی هین کرنا کردی هین کرنا زمان تشتکی دنیه پروردهیه به زمان تشتکی دنیه هین کرنا زمان شو کم زیده ام بیجی نک سازی مازی چتکن لی دو پروردهی به زمان کردی به اف خاله هری گرینگه اف جی وظیفه دولتیه اف یک و آدو دویان جی دناو مال خوده یعنی بی دولتی بی سازیان کام دکارن چی بکن اگر کو او ببه یعنی دوی برنامه ده دوان دقین پیشیمه ده از دکارن بجبو مالباتا هنک تشتام بیجم براستی بله شخوا جی دست بکه و هر اموه که دبیجم براستی مروف چاوا دکاره وان زاروکان موتیوه بکه مالباتین وان جی پیویستی وان به موتیوه کرنه هیش بر مالبات دبیجه زاروکه من چو فیری کردی بول دبستانه پشت روی چپکش وی زمانی جبر کو نه زمان بازاره نه زمان آبوریه نه زمان پرورده مروف چوا دکاره هم مالباتان هم جی زاروکان دوی روشه ده زیده تر موتیوه بکه بله ویگا وکی کومگو جبو تکوشینا زمان خواه دو قادمین گرینگ هنه یک قاده فرمی بونه یکشی قاده ناو مال خواه اما جناو مال خواه دست پی بکن معلوم تجید پرسکر پاشی امورن قاده دنه بله جناو مال خواه ویگا جبو زاروکک عمر هنبون زمانه کی ناو بره دو و هفت سالی یعنی سال جبو هنبونه یا هری باش و پیشکتی و پیکهاتی او عمره جبر وی دوی دناو مال خوده کرمانجی ببهیزه که تلویزیون ودکن که ام موزیک ودکن که ام دناو مال خوده خبر دن باوه که دوی زاروک هیچ زاروکیتیا خوده کرمانجی صحبه که پی بحثه که زمانه که صحیح خالق گرینگه بله وکی دن مثلا ام بیجن دیو باوه که بخوازن دناو مال خوده
کردی هیم بکن موزیکا کردی خالق گرنگه جبو زاروکان گاوا زاروک موزیک و سترانین کردی گوداری دکن جبو هینبونا وی زمانی جی گلک باندور داتین سروان اف شکی علمیه yani hem hini mantıqa konteksta zaman dibin hem jî hini kelime yan dibin. Ji ber wê dikarin mesela dew bavek bibêje ez ê mehê du stran hînî zarokê xwe bikim ji xwe zarok zû digirin. Yani sê çar car zarok eger wê stranê godarî bike ji xwe hîn dibe bi rastî. Ev yek. Ad doyan lîstik yani gava zarok tiştek hîn dibe divê şa bibe pê. Ne ku wekî wezîfeyek û spartekek وکی لیستیک وکی پرچیک جیانه دویجی حزب که وکی یعنی تشکی خوشی به یعنی وکی حوجیک بجبوی موزیک یک لیستیک دو و مثلا گاوا کو پچوکترن لوریکن کرمانجی کردی جوانه بین گوتن بله و هر وها مثلا دو بابک ببیجه از روژه کلمه از هینه زاروک خواب بکم ev di salek dikeş 305 kelime ev jî ne dişeke biçûke lê belê gava ku kelime û tiştan hînî zarokan kirin divê di nav jiyanê de mesela gava mast xwar bila bibêje ev mast e em bêjin baran dibare wekî şêmber bibêje ev baran e gava ku em bêjin li televizyonê temaşe dike di televizyonê de em bêjin çivîkek dît bibêje ev çûke çivîke yani wekî perçeyek ji jiyanê ne ku tiştekî sar razber, tiştekî ji me dûr, tiştekî ne di nav heyatê de, berova jî wî tiştekî ku bêje di nav heyatê de ye, tiştekî girgîn, tiştekî şêmber, li ber çav di nav heyatê de, li ser wî awayî dikarin gelek kelimeyan hînî zarokên xwe bikin. û her wiha xezefîlm eger hebin, televizyonên ku bi kurmancî ji bo zarokan weşan dikin kêm zêde hene. Yani bilem illahi divê zarok xezefîlman bi Kurdî godarî bikin, temaşe bikin û her wiha Duwî alî de gelek kêmanî hene bi rêz bayar. Mesela televizyonên Kurdî yên ku weşanên xwe bi Kurdî dikin ji bo zarokan taybet yek televizyon bi qasî ku ez dizanim li ser piyan maye ew jî gelek caran êdî dubare dike ji ber derfetên wan yên aborînînin. Yani Kurd çawa dikarin vê sekterê tamam bikin, tijî bikin, giringiyeke zêdetir bidinê de ji bo zarok cavî wî ne li zimanekî din be. Hem de aliyê filîman de, hem de aliyê edebiyatê de, pirtûkên zarokan, de hemû waran de aliyê lîstikên dijîtal de, ew sekter bi rastî gelekî vala ye. Mirov dikare li wir çi bike? Belê vêga em wekî ku em jî dizanin li Bakurê Kurdistanê duwarê ziman de, duwarê karûbarê ziman de, xebatên ziman de gelek sazî ave bûne. Kêm zêde hinek dişixurin ew jî lê belê em tevî dizanin ku têr nake. Em di serdeme telecommunicationê de ne. Yani wekî ku dibêjin serdema têkiliyê, serdema diyalogê ye. Yani kurek ne tenê di mal de ye. Li dervê ye, li dibistanê ye, li ber televizyonê ye, li ber lîstike yani li gelek ciyan bandor digire. Ji ber wê çiqas em Kurdî bêxin jiyana wî ne ku di mal tenê de ama bi devkî ji dê û bavê xwe hîn bibe. Divê ji televizyonê hîn bibe, ji lîstikan hîn bibe, ji lîstikên mobayl hîn bibe. Tedî lîstikên mobayl gelek giringin di jiyana zarokan da. Yani heme bêje sedî zarokan dilîzin. Divê Kurd hewl bidin ku ji bo zarokan bi dihan lîstikên Kurdî çêkin bidin piyasê lê tabî mixabin ev jî sermiyan û hêzeke xurt dixwaze bira hêzeke xurt ji aliyê aboriyê ve dixwaze ne tiştên rihetin lê belê eger ku bixwazin bi rastî jî xemxwarê zimanê Kurdî bixwazin werin cem hev sermayedar werin cem hev gelek tişt dikarin bikin yani ji bo zarokan qenal hebek dondin divê vebin û lîstik û sînema û xezefîlm gelek bi pêş bikevin ê ku em bi destê xwe dikarin bikin ev yani kêm zêde herkes dizane bi rastî lê belê zanebûn têr nake divê helwest çêbe divê bikevin hereketê yani ew qas dewlemend û sermayedar nav Kurdan de hene û em dizanin ku gelek ji wan jî xemxwarê zimanê xwe ne bi rastî em dizanin divên wekî müteşebbis wekî lejîne çêbin ser ziman bi awayekî giştî bi rêk û pêk û zanistî tev bigerin hereket bikin
ev jî xalek giring e yani. Pirseke din jî birêz weke civaknasekî ez dixwazim tu nerîna xwe ji me re li ser çîrokên Kurdî jî bibêjî. Gelek çîrokên deng tê gelo? Vêga deng naye min birêz Belê, hêvîdar. dengê min nayê niha? Deng tê? Ha vêga hat keremke. Belê, pirsa min di derbarê çîrokan de ye. Gelek çîrokên me hene, hem ji bo zaroka hem ji bo mezina çîrokên Kurdî lê di aliyê pedagojîk de nabin bi rastî. Hinek ji wan tund û tûjî tê de ne, hinek ji wan dijminatî û dijberiya ajel û heywan û xwezayê tê de ye. Mirov çawa dikare van çîrokan li gorî vê serdemê biguncîne? Belê yani çîrokê ku di ber destê me ji bav û kalê me heta niha hatine ji aliyê pedagojikê be bi rastî hinek ji wan xeterin. Yani em dikarin bêjin zehfê wan jî ji bo zarokên îro ne baş in. Em dikarin wisa bêjin lê ji bo ku li ser van mijarin hemî em bixebitin. Bi rastî lijne lazim in, lijneyên fermî lazim in. Ev jî kar û barê dewletê. Yani ji ber wê ez dixwazim barin ser mesela îşê dewletê yani. Belê. Yani hem ev tiştê ku em serî xeber didin û ev pirsa ku tu jî tikî ev pirsa niha ku te vêge kir ji bo wî ez dibêjim yani ji bo ku dewlet zimanê Kurdî bike wekî zimanê perwerdehiyê sazî û dam û dazgehên Kurdî ji bo ku bên avakirin divê em Kurd zext û zor bi her awayî bidin ser dewletê û dewlet mecbûr bihêlin. Ji bo wî divê em çi bikin? Ji bo wî divê em çi bikin? Ev jî xalek giring e yani. Vêga mesela em dibê kampanyaya destnîşanê îmzakirinê divê em bidin destpêkirin milyonek imza, milyonek divê li ser ji xwe warê ew ê ser wajê dijital rehetin êdî. Em bigînin hev em bibêjin va milyonek îmza hene ku bi zimanê Kurdî perwerdehiyê dixwazin. Saziyên ziman gelek hene. Bila dest bidin pêkirin em jî destgirî bidine wan milyonek îmza eger ku bê cem hev ev ne tenê ji bo Tirkiye ji bo hemî dinyayê rêjê gelek bilind e û hemmin ew tê bibe bandorek mezin ji bo vê tekoşînê ev yek. Addoyan ji bo hikûmetên ku ji bo diyalogê vekirîne. Yani hikûmeta îro êdî her tişt girtiye derî meriyan hemî girtiye lê belê dibe ku paşî yani hêvî jî ew e ku hikûmetek nû were ji bo diyalogê vekirî be divê Kurd ji bo wan jî ji bo diyalog sazkirina diyalogê divê hazir bin di do. û a siseyan divê her dem di rojevê de bihêlin. Yani xwesteka perwerdehiya bi zimanê Kurdî her dem di rojevê de be. A çaran divê em materyalê xwe hazir bikin bi awayekî ew zanistî û ji bo vê dersê hilbijartî jî divê em teklîf bidin bixwazin rêje xurttir bikin ku dewlet xwe mecbûr bihêle bibêje wala hewcehî û daxwazek wisa xurt heye divê em zimanê Kurdî jî bikin zimanê perwerdehiyê. Servan her pênc xalan jî divê em tê bikoşin li dijî dewletê. Gelekî spas birêz Adnan Bayar, civaknas ji Amedê ji Bakurê Kurdistanê li gel me bû zor spas.